Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese ikaze hano ku Ibendera TV. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ubuzima bwiza hirya no hino aho muherereye. Reka twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza. Hanyuma rero uyu munsi ni kuwa gatatu, ni tariki 12 Ugushyingo muri mwaka wa 2025. Reka twizere ko mumeze neza, twinjirira mu makuru agezweho kuri aya masaha. Namakuru yo kuri iki gice munsi hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bimeze nabi, ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byongeye kuzamba, ibintu byongeye gukomera. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bisize insenda, abo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo ibintu byabaye ibindi. Ndagira ngo ufate agatebe aka kanya ankugezeho aya makuru. Ndakubwira yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze guhanura drone y'ingabo za leta ya Kongo. Ibi byabereye muri Masisi, akaba iyi ndege yahanuwe n'intwaro ziremereye cyane z'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ndaza kandi kukubwira ko mu mujyi wa Uvira imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23, FARDC, Abarundi na Wazalendo. Abasirikare batari bakeya cyane bashiriye muri iyi mirwano. Ndaza kukubwira imibare y'abarashwe bakaba bamaze gupfa, ndakubwira kandi imibare y'abakomeretse. Abantu barenga 20 bose bakomeretse. Imibare ndayifite neza hano imbere yanjye, ibi ndabikugezaho 5 kuri 5 muri aya makuru. Kandi ndaza kukubwira yuko kugeza ubu ngubu tuvugana muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ni imirwano irimo kubera hitwa Abukombo. Ni imirwano kandi yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Uribaza ngo kugeza ubu ngubu byifashe gute, aya masaha ibintu bimeze gute? Ibi byose ndaza kubikugezaho hano 5 kuri 5. Ndaza kukujyana muri teritwari ya Masisi, ubwire ko hari imibare y'abantu bamaze kwicwa, nabo abakaba barasiwe hitwa Muhanga, bakaba barashwe n'abantu bikekwa ko ari abarwanyi ba Wazalendo. Iyi nkuru nayo ndaza kuyikugezaho 5 kuri 5 muri aya makuru. Kandi uraza kunyemerera nkubwire uko igisirikare cy'u Burundi kimaze gutangaza amagambo akomeye cyane, n'amagambo agaruka ku bijyanye n'imirwano imaze iminsi ivugwa muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi cyakunze kuvugwa yuko kiri mu bagabaye ibitero kuri abaturage bo mu Minembwe. Igisirikare cy'u Burundi cyakunze kuvuga yuko kirimo kigenda gihinduranya ibirindiro buri munsi ahangaha muri Minembwe. Ndaza kukubwira rero ibingibi uko bimeze. Makuru ndayafitiye ndani kwa ndani, ubu ngubu tuvugana ntago bikiri impamo, ahubwo ndaza kukugezaho amakuru y'impamo kandi yizewe. Turaza kandi kunyarukira Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imvugo ya Patrick Muyaya imaze guteza urujijo rukomeye cyane, ni kubijyanye na drone zongeye gusuka amasasu menshi mu birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Uyu mugabo ibyo arimo kuvuga ese ni ukuri cyangwa n'ibijyanye na politike na diplomasi? Ubwo abazobereye bya politike muze kwigira hafi, mudufashe gusesengura no gusobanukirwa imvugo y'uyu mugabo, dore ko abantu batari bake bakomeje kuvuga ko ibi bishobora kuba ari igipindi cyangwa se ari bya igeragezo n'ubundi biba biri aho ngaho gusa. Reka rero inshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV, munyemerere nongere abwire yuko mwese wo muri namaze kubaha ikaze. Niba bamaze kubana natwe wageze hano rero tuyari, nyemerera ukorera like yawe hasi aho ngaho, like rwose zimare kuba nk'icumi, twanzike ku buryo burambuye muri aya makuru. Ndakubwira kandi ko niba ari ubwa mbere ugeze hano,
tayari wakoze kugera no kwibendera TV. Hanyuma rero nyemerera ukore subscribe mu gihe ukora subscribe kandi ukano gukora kuri ukano kameze nk'inzogera ikaze kuri mwese no kwibendera TV. Munyemerere ibintu rero tubigenze gutya ubundi mu kanya gato cyane twanzike 5 kuri 5 muri aya makuru. Yes, buri live hamwe natwe hano ni kwibendera TV. Nitwa Mukadza mbahaye kaze rero muri aya makuru. Amakuru yo kuri wa gatatu tariki 12 Ugushyingo muri umwaka wa 2025 twerekejemo ku buryo burambuye. Amakuru yo kuri iki gicamunsi kandi yagiye kugaruka ku mirongo y'urugamba hirya no hino. Ndagira ngo mubwire ko imiriro yongeye gucanwa, imbunda za ruturane zoroheje zongeye kwegurwa. Hanyuma urugamba rero ruba urugamba ngira ngo abadukurikiye murimo murabireba tayari ahani mu mujyi wa Uvira. Aha muri uyu mujyi wa Uvira rero urugamba rwongeye guhinana mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo wongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, ubundi nabo bereka ko ataragafuka imvugwa rimwe, ubundi isasu ritangira gucanwa hagati y'impande zombi. Ariko mbere yo kwerekeza muri operasiyo y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoreye muri Kivu y'Amajyepfo muri uyu mujyi wa Uvira, ni munyemerere tubanze tubabwire ko abarwanyi b'umutwe wa 23 banze agasuzuguro mu bikorwa byabo bya buri munsi. Bakaba rero bamaze guhanura drone y'ingabo za leta ya Kongo muri teritwari ya Masisi ari muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa 23 bakomeje gutanga imbuzi baburira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abwira ko mu gihe bakomeje kubagabaho ibitero byanze bikunze nabo baza abisubiza. Hanyuma rero amakuru yizewe agera kwibendera TV aravuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe bakoresheje drone. Hanyuma abarwanyi b'intare za Sarambwe rero nabo bakaba bamaze guhanura drone byamaze kwemezwa ko umutwe wa 23 abamaze guhanura drone y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni bivugwa rero ubwo iyi drone yongeraga kugaba ibitero mu gace ka Rukini hafi y'ahitwa Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aturuka ngaravuga yuko uyu mutwe wa 23 wahanuye drone y'ingabo za leta ya Kongo bakoresheje ibirwanisho bikomeye kabutindi kabuhariwe. Biravuga yuko kandi hakoreshejwe intwaro ziremereye. Iyi drone rero bivuga ko yari yo mu bwoko bwa CH4 no kuvuga CH4. Ikaba rero yari yongeye kugaba ibitero. Ikaba rero yaguye inyuma y'amasasu menshi cyane yongeye kumvikana muri aka gace, bikaza kurangira rero barwanya umutwe wa 23 bayihanuye. Abaturage bo mu nkengero za Rubaya bakaba batangaje ko bumvishe urusaku rukomeye, maze inyuma ababona ibintu bitangiye gushashagirana baza kuvumbura rero ko ari drone yo ku ruhande rwa leta ya Kongo yongeye guturitswa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Mu guturitsa iyi drone rero ni mu rwego rwo kwanga agasuzuguro akurura uruhande rwarwanya umutwe wa 23 kabaye turikije abasubiza ibitero n'ubundi bari bagabweho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi rero bibaye mu gihe imikoranire hagati ya FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi komeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru iganisha
kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23 aho aba arwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bashinjwa ibitero byibasira abasivile muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki yitwa Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko umutwe wa M23 uzakomeza kurinda abasivile n'imitungo yabo, anashinja FARDC gukoresha indege z'intambara azigatera ibisasu ahatuye abaturage benshi. Subwa mbere abarwanyi b'umutwe wa M23 bahanuye drone ya FARDC kuko no mpera z'umwaka ushize 2024 bahanuye zigera ku 9 zose mu duce dutandukanye two muri teritwari two muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uraza kunyemerera mu kanya ndaza kukugezaho ibyabo ku ruhande rwa leta ya Kongo abavuga ako bijyanye n'iyi ndege yahanuwe. Tukiri muri aya makuru rero ni munyemerere twerekeze muri Uvira. Tayari muri Uvira aho haravugwa ibiki, ariko ndongera kubibutsa mukorera like hasi ngaho munkorere like, munkorere na subscribe rwose niba ntacyo bitwaye, munyemerere ibyo mubikore n'ibintu byoroshye, undi nanjye nkomeze mbagezeho aya makuru 5 kuri 5. Mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo naho twerekeje, ndakubwira yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC barashwe kugeza ubu ngubu tuvugana. Imibare y'abarashwe ndayikugezaho 5 kuri 5. Imirwano y'ikaze rero yongeye kubura hagati y'impande zombi, no kuvuga uruhande rurwanira leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu musozi wa Rusizi. Abagera kuri 5 bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC tayari bahatakarije ubuzima, abagera kuri 23 bose barakomereka. Ubu ngubu tuvugana ibintu bikaba byakomeye kandi byafashe intera yo ku rwego rwo hejuru. Muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira kuri uyu munsi mu rukerera, no kuvuga kuri wa gatatu tariki 12 Ugushyingo muri mwaka wa 2025, imirwano ikomeye yongeye kubura misozi yegereye uyu mujyi wa Uvira hagati ya abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni FARDC bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ndetse bikavugwa ko bari kumwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Makuru yemezwa n'abaturage bo muri aka gace aravuga ko amasasu y'imbunda aziremereye nizoroheje yongeye kumvikana ahangaha kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu agana ku isaha 11 za mu gitondo mu duce tw'imisozi ya Kavimvira, Kasenga, Runingu na Murongwe ni mu bibaya byerekeza ahangaha muri Plaine do Ruzizi. Umwe mu baturage bo muri aka gace ka Kavimvira witwa Ntakirutimana atangarije igitangazamakuru cya Ibendera TV ko iyi mirwano yatangiye ubwo abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo batangiraga kuzamuka bakagaya ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu misozi ya Kasenga na Runingu, ni hafi y'umupaka uza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi. Reka gatoya cyane unyemerere nongere nkujyane kuri mapu. Dore ngaha Kavimvira rero abadukurikiye mwahabonye aho abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bahagurukiye. Aha rero niho baje guhagurukira, ubundi bakaba bari bavuye ahangaha mu mujyi wa Uvira. Murabona ko umujyi wa Uvira nguyu rwose hano aho uzengurutse. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero bakaba bazamukiye aha muri Uvira, bagera aha Kavimvira abatangira kuzamuka muri ibi bice byo haruguru. Aho rero batangiye kugenda abasharinga amasasu
y'urufaya ku barwanyi b'umutwe wa M23 baherereye muri bice by'ahagana haruguru. Kugeza ubu ngubu tuvugana, aha niho habereye urugamba rukomeye cyane, aha niho rwaje kwambikanira, ibintu birakomera, isasu riba isasu. Amakuru rero akavuga yuko n'ubundi kugeza ubu ngubu tuvugana, impande zombi ngo zaje kurasana amasasu akomeye kandi aremereye cyane. Ibi rero bikaba byatumye abatari bakeya abakomerekera muri iyi mirwano. Ibi rero bikaba byatangiye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi, ubwo n'ubundi amasasu menshi ngo yongeye kumvikana mu misozi ya Runingo. Ibi ngo byakurikiwe n'amasasu y'imbunda nini, abantu batangira guhunga kugeza isaa sita zo kuri uyu munsi. Amasasu yarakirimo kuvuga aha muri iyi misozi. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri Uvira avuga ko imirwano yamaze amasaha arenga 6 mbere yuko agace ka Kasenga karushaho kuba ikibuga cy'imirwano. Ibi rero ngo byatumye abaturage barenga 1200 bahungira mu duce twa Sange, Rubarika na Kamanyora. Abandi ngo abarimo kwerekeza mu ruhande rw'u Burundi bashaka ubuhungiro muri iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo inzego za leta zitari zatangaza imibare nyakuri ku bijyanye n'imirwano yabaye uyu munsi, amakuru aturuka habereye imirwano aravuga ko abarwanyi 14 barimo abo muri FARDC, abo mu gisirikare cy'u Burundi, abo muri Wazalendo tayari ngo abamaze kuraswa. Amakuru akavuga yuko nyuma yuko iyi mibare ibaruwe ngo byaje kurangira, n'ubundi hongeye no kuvumburwa abandi abagera kuri 23 rero tayari bose bakomerekeye muri iyi mirwano. Abagera kuri 5 rero muri aba bose bari bakomeretse bakaba bamaze gutakaza ubuzima, bakaba butakarije aha ngaha ubwo bajyanwaga gutabarwa. Amakuru aturuka ngaha avuga ko kandi abaturage bagera kuri 2 bo mu gace ka Murongwe nabo ngo baraye bakomeretse ubwo imbunda nini zarasaga amasasu muri aka gace. Amakuru rero akavuga yuko urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba. Mu masaha ya saa moya zo ku munsi w'ejo aha hongeye kumvikana amasasu makeya y'imbunda ni muri Kavimvira, ariko kugeza ubu ngubu ibijyanye n'aya masasu yumvikanye anga ku munsi w'ejo byo bikaba ntacyo impande zombi zabitangajeho, ariko amakuru akavuga yuko yabari Wazalendo zasubiranyemo. Ahangaha akaba rero ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Abaturage bo mu bibaya bya Rusizi baravuga ko bahangayikishijwe nuko intambara ikomeje kwiyongera, kandi amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ikomeje, ibiganiro bikomeje. Bakibaza rero impamvu abakomeje kugenda n'ubundi bumva intambara. Hanyuma rero umwe mu bayobozi ba FARDC mu gace ka Uvira utifuje ko amazina ye ajya ahagaragara yavuze ko impamvu z'umutekano muke yakomeje kumvikana ahangaha ngo ari imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Akavuga yuko ngo abarwanyi bo ku mutwe wa M23 aribo ngo babasembura. Akavuga rero ko ngo kugeza ubu ngubu ngo barimo gusubiza ibitero abarimo kugabwaho. Reka duse n'abaterera akajisho mu bijyanye n'imibare, hanyuma aturebera hamwe uko byifashe
muri iyi mirwano yongeye kuramukira ahangaha, ariko kandi mu bice bitandukanye. Amakuru aravuga ko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo abagera kuri 5 batakarije ubuzima muri iyi mirwano, abakomeretse bose hamwe n'abagera kuri 23, abasivile bagera kuri 2 bakomerekeye muri iyi mirwano, abaturage bagera ku 1,200 bongeye guhunga bushyashya, no kuvuga ku mirwano yo kuri uyu munsi ndetse n'ejo hashize. Imisozi yabereyemo imirwano rero ni Kavimvira, Kasenga, Runingu na Amurongwe. Ibi bikaba byabaye kuri uyu munsi. Hanyuma rero abasesenguzi mu by'umutekano baravuga yuko mu gihe impande zombi zikomeje guhangana mu mirwano, ahangaha ibintu bishobora gufata intera yo ku rwego rwo hejuru rw'imirwano. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Ese murahari? Muracyari kumwe natwe? Batangariza ko ari amakuru ku Ibendera TV turimo aya masaha. Nizere ko mwese komeza kugenda mubana natwe, ibitekerezo byanyu mu nyandikire abo turi kumwe, mumbwire niba muri kutwumva neza. 5 kuri 5 mumbwira aho muherereye, mu kanya ndaza kwinjira mu ubutumwa bwanyu niba hari ababutambukije. Hanyuma reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru, tayari muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikaze hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa 23 yerekeje ahitwa Ibukombo. Imirwano ikaze yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 12 Ugushyingo muri uyu mwaka turimo 2025. Ikaba imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'umutwe wa 23 na Wazalendo. Ni mu gace ka Bukombo kari muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka habereye imirwano aravuga ko ibikorwa byo kurasana byatangiye mu gitondo cya kare kuri uyu munsi, bigatangirira mu midugudu ya Amaruho, Amacazo, Amanyoni na nahitwa ngo ni Mudugudugu. Izina rikomeye cyane. Hanyuma abaturage batuye muri ako gace baravuga ko urusaku rw'imbunda nini n'intoya rwakomeje kumvikana kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi, bikandi bikaba bije nyuma y'uko hakomeje kumvikana imirwano mu bice bitandukanye bya Bukombo, nubwo iyi zone ngo itari yaturwamo cyane n'abasivile. Nta rugendo rw'imodoka cyangwa urujya n'uruza rw'abantu rero rwongeye kugaragara mu muhanda wa Bukombo Kicanga kuva n'ubundi aho iyi mirwano yongeye kwadukira mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Umwe mu baturage bo muri Bukombo utashatse ko amazina yamenyekana yagize ati ibyo koko imirwano yatangiye kumvikana aha muri ibi bice mu gitondo cya kare uyu munsi. Akaba rero imirwano yumvikaniye mu bice bitandukanye bya Bukombo. Kugeza ubu ngubu rero ngo amasasu aracyumvikana mu bice bimwe na bimwe by'ahangaha. So bwa mbere ibi bibaye, dore ko hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane, abarwanyi ba Wazalendo bakomeza kugenda bahanganiramo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kugeza mu masaa sita z'amanywa kuri uyu munsi. Amakuru aturuka ku mboni zacu ziherereye ahangaha aravuga yuko agace kamwe kari kakirimo urusasu rukomeye cyane, umwuka ngo warukira umubi, ndetse ingendo ngo z'abasirikare b'intare za Sarambwe zikaba n'ubundi zari zikomeje kwiyongera ahangaha muri Bukombo. Amakuru yandi kandi yemeza ko imirwano ikaze yabaye no mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, ndetse ikaba yongeye no kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi, kabera mu gace kitwa Ihura, ni hagati y'imitwe ya Wazalendo n'ubundi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe.
reka twerekeze muri teritwari ya Masisi mbabwire yuko hamaze kurasirwa abaturage ni hafi ya Muhanga. Akaba rero hari abaturage barashwe n'abantu bitwaje intwaro bikekwa ko yabara barwanye ba Wazalendo. Umuturage wo mu gace ka Kicanga yishwe na abarwanyi bagabye ibitero ahangaha bitwaje intwaro. Akaba rero yishwe yarashwe n'abikekwa ko ari Wazalendo. Akaba ari mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Muhanga ni muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage batuye ahangaha aravuga ko ubwo bwicanyi bwabaye hagana mu masaha y'ijoro aho rero uyu wishwe ngo yari umuhinzi. Akaba rero ngo yaravuye guhinga agiye gusubira mu bikorwa bye mu rugo. Abashatse rero ko muhitana ngo ntibyamenyekanye icyo bamutwaye. Gusa umwe mu baturage bo muri ako gace utifuje ko amazina yatangazwa akaba yavuze yuko uyu nguyu ngo wishwe n'ubundi ngo yaravuye mu murima ari mu nzira agaruka mu rugo we. Bikaba rero ngo abamwishe bivugwa ko ari Wazalendo, gusa ntiharamenyekana mu by'ukuri icyo abamwishe bamutwaye. Hanyuma rero ni mu gihe ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo ngo bahise batabara ubundi bikaza kurangira bagabye ibi bitero abahunze mu kandi gace ka Mweso. Kandi amakuru yemeza ko umuyobozi w'ingabo zishamikiye ku ntare za Sarambwe nawe ngo yaba yatanze itegeko yo gukora imikwabo muri ibi bice kugira ngo n'ubundi ababitwaje intwaro bakomeza kwica abantu no kubabangamira ibyabo bishyirwe ku musozo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere muhaguruke twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ndababwira yuko igisirikare cy'u Burundi bamaze gusobanura ibijyanye n'ibitero abakomeje kugaba mu Minembwe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangaje ko ingabo zacyo ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafunze inzira ziva mu Minembwe mu rwego rwo gukumira ibitero bishobora kugabwa mu mujyi wa Uvira no ku mupaka w'u Burundi. Iki gisirikare cy'u Burundi cyatangaje binyuma yuko mu cyumweru gishize abatuye mu Minembwe bakoze imyigaragambyo ikomeye yamagana ingabo z'u Burundi n'abakorana, bikabuza ibicuruzwa by'ingenzi byaturukaga cyane muri Uvira kugera muri aka gace ka Minembwe. Abigaragambya bagaragaje ko ingabo z'u Burundi zafunze inzira mu duce twa Mikarati, Pwezero n'ahandi, basaba ko izo ngabo zasubira iwabo ntizivange mu bibazo by'abanyekongo. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ni General de Brigade Gaspari Baratuza rero kuri uyu munsi yasubije ibijyanye n'iyi imyigaragambyo, ariko kandi yanasubiza ikibazo abantu bibaza ngo kuki bafunze inzira. Uyu muvugizi w'ingabo z'u Burundi rero yagize ati nta musirikare n'umwe w'u Burundi uri mu Minembwe. Yakomeje agira ati iyo myigaragambyo bayiteguye kugira ngo bayobye amahanga bafata abana b'abagore babajyana mu mihanda ngo abigaragambye bavuga ko bamagana Abarundi, ariko ngo nta Murundi uri muri ako gace. Baratuza yasobanuye ko abasirikare b'u Burundi ngo barahitwa Murambya, Mugeti na Majembwe. Yagize ati mubaze abanyamurenge baho babana neza n'ingabo z'u Burundi ku buryo abarema amasoko nta kibazo. Aho Minembwe bari kumwe n'abanzi nibo barimo guteza urusaku. Uyu mugabo yongeyeho agira ati iyo Pwezero bavuga n'ahandi ni inzira bashaka kunyuramo abajya gushakira ibyo kurya baha abanzi, niyo mpamvu izi nzira zafunzwe. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kunyura inzira agiye guhungabanya umutekano muri Uvira cyangwa ku mupaka. Ariko abatuye za Murambya, Mugeti, Majembwe
bo baragenda neza kandi nta nkomyi. Igisirikare cy'u Burundi rero kikaba gikomeje kugenda kinubirwa n'abatari bakeya muri iyi mirwano mu bice by'amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twerekeze Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mabwire ko turi kugenda tugana no ku musozo. Mu kanya ndareba niba hari ibitekerezo byanyu mwamaze kuduha ambinyuzemo amaso, ariko niba ntabihari nabwo mu kanya mbabwire ko turaza kugana ku musozo w'aya makuru. Reka rero twerekeze Kinshasa. Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, amaze kugira icyo atangaza ku bitero n'ibisasu bakomeje kugenda bagaba by'indege zitagira abapilote mu bice bigenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Mu kiganiro n'itangazamakuru yabereye Kinshasa, Patrick Muyaya yagize ati abari kubombarida ahatuwe n'abafashe ibyo bice nibo bakora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ese uribaza ko waba uri ahantu kandi ugahindukira akaba ari wowe wirasa? Ni ikibazo cyo kwibaza. Hanyuma ariko kandi amakuru akavuga yuko ngo Muyaya yatangaje ibinyuma yaho hakomeje guterwa ibisasu mu duce twa Masisi, Rucuru, Warikare na Nyiragongo, biganisha ku baturage, bisenya amazu ndetse bigateza ihunga rikomeye ku baturage. Gusa ariko ibyo Patrick Muyaya yatangaje bigaragaza ukwirengagiza gukomeye cyane nk'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 babivuga, kubera yuko bavuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo aribo bakomeje kubagabaho ibitero bagamije kubasubiza inyuma no kubavana mu bice bigaruriye. Ngibyo rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka mbatangarize ko tuganye ku musozo. Niba nta bitekerezo byanyu mwaduhaye, reka ndebe niba hari ibitekerezo mwatwandikiye, hanyuma ubundi tubinyuzemo amaso. Ndabona hari abagiye batwandikira muri WhatsApp batubwira bati turi kumwe. Hari witwa Vincent erereye Karongi atubwiye ati ndabakurikiye cyane, ayo makuru ni muyatugezeho 5 kuri 5. Hari uwerereye Kayonza witwa Dominique nawe yatwandikiye ati turabakurikiye mwese. Rero reka mbibutse ko mushobora kugira uruhare muri aya makuru no kutwandikira, ubundi tukagenda atubana 5 kuri 5. Reka rero mwese mbashimire cyane, hanyuma atugane ku musozo. Mukomeze kugubwa neza.